Fiddin wa dunya wal akhirah, kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Ikram, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad, udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dhikra lil mu'minin wa qala ta'ala wa laqad ja'aka min naba'il mursalin ay ma yaskunu bihi qalbuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal habaib Sadatinal alawiyin, yarhamukumullah, wa hadratal masyayikh wal ulama wa ikhwananal ahibba, bil khusus keluarga dari almarhum al-maghfurlah alladzi yurja wa yu'tamadu ba'da wafatihi kama fi hayatih, hadrati syekh Ramakuru Kiai Abdullah Umar, seteja keluarga langkong-langkong Seki Kinat Kiai Abdul Hamid, putra langsung dari beliau, putra dari Mbah Nyai Muzayyanah, kele adinda Gus Muhib, atua aki Kiai Hamid manter erak sabi Allah, manter lanceng umur, reng lengki bi kula yai ceceng lanceng yai. Mungkin menurut lancengan saya masih mendemum bermate jan. Ya lebih insyaallah. Para guru ingkang saking sedo kiri mboten mawe rinci tapi yakin mboten ngirangi sekedhik pun saking kehormatan lan kemuliaan para panjenengani. Saking bendungan, saking podo katon lan sedaya para ulama dari dalam atau luar, duwairat utawi dairat, sedaya ingkang kula mulyakaken. Dumateng adinda Syekh Kiai pantes kula arani Syekh Lanten, yuswani insyaallah sampun nyampe sekawan doso insyaallah. Asy-Syaikh manjawazal arba'in, di samping Syekh syaikhukhah fil umri wa syaikhukhah fil ilmi, double niki Syekh Kiai Agus Muhibbullah Khalil, soho ikhwah lan akhwat Ashar
Adinda Ananda Kiai Haji Mas Akib Masyhud ingkang sanget sedaya tansah kula hormati. Sedaya bisaos para rabu kaula terus terang detengkak kantor tiap tahun moga-moga tetap ben istiqomah tada uzur. Kula mesti lengki bedeneng ngarsana Mbah Yai Abdullah mesti apolong sareng Yai Hamid. Tujuan kaula di samping ta'abbud dek Allah tapi tetap tak lupa tabarruk sekaligus tasyarruf dek Allah lebet Mbah Yai Abdullah. Mbah Yai Abdullah kainto orang derem Pak monggo panjenengan. Al Fakir kainto tojuk malam mangkene ka akad bede swarga tereta. Engkina bangki. Muntandi pangrasa ngaji rasana menclet dirinya. Otak kesemu mereng. Muntah ngerti mereng melde. Sebab Kiai Abdullah kainto pada ngampunan termasuk mimman tawalat hasanatuh, sebagian dari sosok hamba Allah setawalat terus menerus asambung hasanatuhu kebagusane. Lulai zaman sakniki ana wong sing kaya ngoten niku minal kibritil ahmar. Itu bagaikan belirang yang merah yang jarang didapati dan ditemukan. Sebanyak nika belirang koneng. Mun belirang koneng ri ameng. Mun belirang merah ro ombi jarang. Sedangkan mantawalat hasanatuh itu adalah ta'rif dari waliyun min auliyaillah. Setengah dari definisi seeko cak waliria mantawalat hasanatuh, orang sebagus ria asampung. Jejel congok ya Abdullah. Jangan siapa saya bisa cerita tangadean tro ningah. Apa beda Ki Abdullah sedetik ala kecuba menurut pandangan mata? Tak usah jawab. Kenapa jawab? Lerasa aki mari. Mun lain Ki Abdullah je baaben. Sehari dia kemabanyak mun tiempeng beku segi injen. Ngangkur bareng esen kemaan banyak tetek derma tahu saya jawab le taulah antum a'lamu bima fi nufusikum panjenengan oneng dek kelakuna tibi Mbah Abdullah le sepo Quran lemareh jamaah sepungi mamen bihadu hana kena toron bareng hadratil mukarramah ibu nyai Mbak Muzayyana siapa ki kopi na cengkir semua raja ini keteti sehari semalam Mbak Abdullah ini ketak minta boleh arapa enye arapa maletak melesodek bambu sehari semalam gue enye kan sekone aroko kone aroko potos tangan kur ku tangan lapo sapo etran nian ka itu kambileng kie sapo apa tak amal jeria alaikum bitanzifi abdanikum wa alwanikum wa alsinatikum wa sahatikum wa ma fi buyutikum fa innahu syai'un
mimma yurdillaha rabbah nisbat ke sahibi dalikal fi'li pas niatin ibadah nyapuin mbah ben akan to sabuan tandene boleh kula ndik kancaku letak tero ele kebele aca habis deka almarhum Mbak Abdullah saking ngetika dari kantor ni kalau maca Fatihah pola nang seneng Mbak Abdullah ni kada Al Habib Ja'far bin Syaikhan Al Arif Al Hafidh rahimahullah wa nafa'ana bih. Mbak Abdullah ni kan munjum ada Mbah Sayyidina Syekh Al Habib Al Hafidh Syekh Syuyukh guruna Mbah Yai Hamid Habib Ja'far bin Syaikhan segap sareng dek Yai Hamid penjum'a saya ngoceng bade maji damanhuri langkeun pola nembah ka into burle burde ka Habib Ja'far tako abe nyabe selera ngersana yai neka tako tak tepak jadi mulai kantu mulai didejem maca Fatihah deka Habib Ja'far depak kanto mbak lenyongo bede cendelo kaju saya bede gerigin dingin meroleh buka cendelo melepu anu oneng mbak melepu aku turu kok kon gugai makna namun matur lepu cong kok meja kain cong punten yai kula tanya je sinya kain kok Habib Ja'far cong arya yai berarti kena tembus je lah setruman langsung orang saya kelebur kirim Fatihah pada Yai Abdullah nyekain nggih Sayyid ada Bu Sayyid kula tangi entar ke cendelo beda orang lepu cong engko ejekei Habib Ja'far rono moni kakek tahun yang mon geneko Fatihah pula tembus pula ya Allah tahu telah jailan ngelapak tak gelembus tembus Mbak Abdullah mantawalat hasanat orang se terus asampun kaulah pidato kainton niat tunduk hak niat tunduk dari ibu nyai Mariatul Ulfah garwo dari Syekhuna Kiai Khalil cek keng bene nyai kula ataber kok tak pidato kok karena nyai ul si adebu lantaran adinda Agus Mukhib ria kiai saya paling laris Jawa Timur Allah bule dek metura dek modung padahal rang kula sera daerah kanto siampo kidu malam Agus Mukhib lena entar kemuncar oleh seminggu Gus Mukhib ke kanto muncar Banyuwangi alhamdulillah tu aki mantir lanceng omor ni kadai si aktif zaman pidato sing enak wis Dik kereng iya guyon iya lek kereng iku nadhiron warisan teko Kanjeng Nabi lek guyon ya basyiron warisan teko Kanjeng Nabi gak le tolian lah tu aki terlanceng omor alhamdulillah kula seneng setiap berdoain saya berdasarkan ilmu kula wajib adu aki pon terakhir kula keng niat tunduk Mbah Yai Abdullah ka into insyaallah tergolong dari golongan in auliya'uhu illal muttaqun tak ada cerita na beliri kecuali takwa nikah
benih kuncak ocaknya colok Pak. Ya mantir takwa, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya apa takwa aja mecek nyaman. Sedangkan takwa kan itu ada dua versi. Yang pertama adalah zuhuri, takwa zuhuriyah. Takwa dalam sisi kualitas. Apa kualitasnya? Nih, yang kena aku tak sekolah, teror engkau daftar tonjolan. Lepu kalau dak sekolah ning rancak nih kan. Reng dung tedungan kita masuk lesoh soko sabe ning atas meja ku tak katuk can tebak ning dina. Pekatuk bi gosok. Bi Pak Guru dinari Pak Guru itu akin manter selamat itunya akhirat. Tentak salah nih kebacet kula meler bilen. Cantik biar daftar terus tak bengal ada tadi kula tak desdian kan tak pate pengalaman apa. Tapi beda sisi kualitas. Me oneng kene ko Mas, atanyang ko apa kualitas dia. Nomor 2 adalah kuantitas. Zuhuri kuantitas, beda sebutuniyah neka adalah kualitas. Artinya beda sedohir, beda sebatin ini kata takwa. Montakwa nambah Abdullah. Dan ini kedua ini Ki Abdullah al-Jami' bainahuma, menghimpun kedua-duanya. Kula tak niat ngetes dek Mbak Abdullah. Keng kula paringnya oneng di Allah. Kula ni kamu labarin di Mbak Abdullah ngeter tak di ora. Bilen sering apolong Basirat Mbak Abdullah. Saya ngode gula gerjeleng-geren. Ya Allah cek leken Ki Abdullah. Bibir kait tahu neng nengen Mbak Abdullah. Keng tak ketara. Mun diajak omong di orang ngeladinin lengkap. Jarang boleh ki kene kain tolek perhatiaki. Mas Muslim merikian. Allah. Ki kene. Jadi maknanya tak mele orang aja akhlak dia. Siapa bisa nyeding wajib nero? Anu apa yang tarkhol mutak nero dari akhlak dan sejarah saya baca. Tak ada mulai berapa. Betul. Allah. Takwa yang pertama yang kaitu min haitsul imtithal wal ijtinab. Perintah diikuti, larangan ejewin. Menabi Abdullah punten di samping kainto juga yang nomor 2 at-taqwal butuniyah wahiyal haqiqah. Apa jeriah? Al-ittiqa anisyirki. Itulah Ki Abdullah. Bukti namun ada bu belum pernah ya Abdullah kula ngeding sengkok nih pekade nih ke belum pernah mau nengkok punten paling nggak cerita orang mau cerita selera nah nisbat akidah Allah gi alhamdulillah kulo beda kula nah keng alhamdulillah ya pekade maknanya nisbat ada ke Allah tahadus bin nikmah benian kalau saya. Siapa yang tidak tahu saya? Oh, belum tahu dia siapa saya. Tapi mun beda orang ngocaan saya, jawab siapa saya? Engkau tak tahu. Kaki je orang apa teman cok? Mek kelopai ke aben bibi. Orang mengkeadaan sayar ya berarti atak kledek ke imam besarnya fahwal iblis bani alaihi rahmah alaihi la'nah iblis dia ma mana'aka antas juda idh amartu
Padahal perintah engkau iblis kaki mata akhir sujud ke Adam. Engkau lebih ngerti iblis bahwa sujud saya berhak engkau sujudin bener ke Adam, tapi perintah engkau dia. Lah dari karena perintah Allah sujud, mestinya iblis kau tu nurut. Keng sujud mundek ke lain, ka itu takwilnya lain. Kau tu ngerti. Ayil inhina qala kula ma sujud Gusti ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Nanti mun beda orang makadaan saya ya faulaika humul abalis. Abalir pan berpan iblis golong najriya. Duh kesuwen dek ngapunten ya Allah, ayo maca Fatihah. Aduh jangan beres itu ngengakin gula enggak pergilah enggak lah ya Allah. Monggo mau Fatihah nggih dateng almarhum almaghfurlah waliyun min auliyaihi ta'ala Mbah Yai Abdullah bin Umar bin Mbah Muhajir, terus mendukur bin Mbah Sulaiman Mojo Agung, terus di atas. Nah, pidato boleh ya deka semolje almarhumah Mbah Nyai Muzayyanah rahimahumallah rahmatal abrar wa rahmatan wasi'ah bal rahmatan khasah wa ghafara lahuma ghufranan jayyidan jamila wa rafa'a darajatihima hatta yakuna fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Deka Syekh Ki Khalil, deka Syekh Masyhud Abdullah, deka Syekh Mas Syubali ben deka stejene karabat al-muntamina ilaihima minal usul wal furu' wal hawashi athabakumullah lahumul fatihah. Cangkolan dek selirane semolje Mbah Abdullah dek Nyai Mariatul Ulfah, muka-muka Nyai Ki Khalil panjang umur ma'asyiha wal afiyah. Matur seklangkong dek Ki Hamid, matur seklangkong dek Ananda Adinda Kiai Muhib, Ananda Kiai Mas Akib, Ananda Kiai Mas Muhammad Husyairi ben stejana karabat. Hadza ma qultu lakum, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.